tena very avakoya kwezi tomkaro babea. Émission spéciale, ça se dit bien dit. Alors fandarana ça se dit bien dit fa magnambarantsika zaza faraka stapaka ty fandarana ty na page ça se dit bien dit zegny na groupe zay maro samihafa fagnarahantsika izy agny araka zay nampagnantenagna atsika dia Kevin G5 Caminons a cima da outra fa empacadi adilava fila lava no si arakati zakaku alukumyal anoko fatande asida no kuzacha azomi afilava alusamande amnilalani sabula via misi panzengi ke yari chitwechi si manzal ambita nura si fanje birepi sadisano zaraki koman rekimi ala yufulumananti alosami mande samitat kalua na watok velu makatandrem vodu ngafatsimila vifuna ngani tifayu kena tokwa rosage isaransi karwe inginyani siya tokwa ningena ngazengi fa eno tuntulu vovo kena tokwa rosage isaransi karwe inginyani siya tokwa ningena ngazengi fa eno zengamina kwa ritirati. Rehefa tsy mijano fa velatagny fa le raha zany décision ary le raha koa hoe hevitra maro zany olona niteny taminao hoe tegna mety aminao Kevin de efa échec azy igny ataontsika hoe échec fogna zany de hoe magnano carrière musique solo tegna mety aminao satria anao showman ozy njare de awa pourquoi pas zaho koa magnano showman de mety aminao zany ary alô tohizako lalako ary efa ifogna ao lalako jusqu'à farany tampony akany. Fanfanero tsisy olo mba mihira namitetra tahaka zany agny. Faminay angamba tsy de misy mihira fa za edy angamba faminay mihira. Fa tez zany nahaizanao iresaka musique sy ny danse alohan'ny nidira taty amin'ny G5. Fifananana G5 io zany za moka karaha za masa hoe participer des genres comme ça de nahita ny G5 de alô za mba hagnano za tsy nahinira tamin'izany mbola mandihy fogna de tonga tamin'izany de nagnano casting maro be zay tamatavy tamin'izany satria isaka faritra moko nisy casting de nagnano za tonga takao hoe agnino anao zy jare zaho andihy de akatony ozy njare andihy sady mihira de alô za andihy lokany de nandihy take de vita igny de alefa amizay ozinjare mihira de tsy haiko moka hira ataoko de zay hira voalongany tonga tagnaty laoko take hira Stéphanie Ciao zay izy tamin'izany de nataoko raha io de vita de karakory résultat ozinjare efa mbola tsisy résultat de nody de taprès amizay za voantso hoe voantso hoe anao représenté Tamatave de Tananarivo zimy eo azy agny karakarahan'izay zany le raha tsy hoe nampoisiko be hoe za ho lasa hoe za mahay mihira de andeha amin'igny tsy karahan'izany. Zany hoe ny danse zany nisy nananao chance koa nzay tamin'ny G5. Fa anao hoe maître de danse sa ino Tamatave? Za tsy maître de danse fa juste mpandihy fogna za zany tamin'ny voalongany de taty afara zany za en tant que hoe za artiste hoe mihira za de nataoko carrière koa zany le danse mampianatra danse mampianatra zumba du genre comme ça agnatin'ny hirako hitatsika jiaby regny hoe mandihy za sady mihira karahan'izany zany. Rehefa hita amity sehatra lamoziky anao de fa najano ny fianarana sa nandrakoty sambany atao parallèle ihany? Tsy parallèle tegna sarotra aloha andainga fa resaka fianarana tonga de jusqu'à take za deuxième année médecine tavela take satria taraiky za examen final anay tamin'ny G5 examenay de tavela za tamin'igny de envoyé tamin'igny de mais bon de efa nanohy fogna zany efa amin'ny lofo tagnatin'ny carrière musicale de fa tsy mietrehitra ny fianarana eky zany fa musique ty ny atao sa hoe mba aloha nambagna paramètre ia mbola managna eritreritra ihany aloha tsara ihany aloha mianatra fa mety privé ka angamba fa tsy tavitra fanjakana zany nano privé paramètre privé karahan'izany. Fito taona Kevin zao ty? Za zao 23 ans. Efa managna vady zanaka na raha tsy managna vady fa managna fofony kely ka.
Kevin, misy baka hitovy lakana ko meka amin'ny émission ata zao mitovy lahy igny ka koa genre manangy tiany Kevin. Genre manangy tiako izy malandy. Anao fa malandy be ty mbola malandy. Yake! Malandy izy izy tsy de fohy. Mba gabagabarin-tegna koa, mba foroforo. Kevin, isa va morimira anao jiaby? Tsara be fanontaniana zany. Za zany voalohany indrindra, za manoratra hiriko fa misy olona raika miara-miasa amina atao Nelly G zay izy artiste koa fa izy zany magnano presque arrangement resaka feonkirako jiaby de mamorona hoe ndeso karan'izao le hira de za zany mihira fogna de ndraindraika izy mihira le hirany soratiko de avake za magnano interprétation anazy mifamadibadika karan'izany zany le fiara-miasanay karan'izagny izy. D'accord. Fa misy be ny clip vita efa firy aiza aby le tagnanazy? Ya clip vita aloha hatram'izao tagnatin'ny 1 an de carrière zay 10 clip vita koa hatram'izao. Fa amty hoe ahitagna ananjy zany efa miparitaka jiaby amin'ny YouTube, réseaux sociaux, presque Facebook, fa maromaro izy akagny. De clip hoavy koa efa ohatsoatsy am'ty taogna ty fa misy efa préparation koa, misy collaboration avec des autres artistes. Managna manager manao io? Manager ngamba hatram'izao mbola magnano autoprod ihany. Tsy mitady ve sa hoe loanao manao autoprod? Aleoloko aloha magnano autoprod par rapport hoe manager fa tsy haiko. Ino antony safidianao hoe magnano autoprod par rapport misy manager zegny? Le autoprod zany hitako avantage kokoa za satria takatokatoko contrat-ko zay ka za fogna zany bénéfice-ny. Izy tsy hoe za mitady an'le contrat fa le olona zany efa manomboka mivelatra zany le raha atao de magnantso zay hoe nefa izy zany zao ohatra hoe koa misy manager ngambany de hitako karaha hafahafa be. Izy ndraiky hoe misy olona ihany mi-encadrer-na fa tsy azo lazaiko hoe manager fa tontonay zany izy tely abel zay anarany karahan'izany fa izy tsy hoe manager be hoe karakory fa juste mi-encadrer hoe ty atao clip coaché zany izy tegna marina fa tsy de manager. Kevin, genre danse karakory ma tegna manavanagna anao sy ny musique karakory koa? Izy zany muzika mafana zany nahafantarana anahy depuis za G5 takagny zany efa hira mihetsiketsika fognany fa taty afara zany olo mangataka aminahy efa Kevin mba magnano solo de magnano de hita za efa manomboka midôladôla feo koa satria nahafantarana anazy zany Kevin mira mahitsy fogna tsy mba midôladôla feo de taty afara zany efa mahay midôladôla feo de tavitavela kely tagnatin'ny sentimental ndraikany fa le hira gadagna mafana zany za zany mampifangaro danse moderne afangaro kely misy tropical kely de tsy adigny koa le fombafomban-drazana regny bassesse misy osika bassesse zay boaka agny tsoela de karahan'izany fa tsy de hoe kawitry be za tsy mahay kawitry. Anao sa tsy magnano danse kawitry? Za tsy mahay kawitry. D'accord. Manakory ndraiky raha miresaka fiakanjo? Manakory zegny lamban'ny genre lamba sikininao sa hoe rehefa mahita lamba regny anao efa la mode de magnano anao sa hoe efa managna lokonao personnel tianao atao tony le misy anao? Ya za zao manana loko personnelako zao presque clip jiaby zay presque lamba lavalava za koa zany musulman za de makamaka style plutôt lavalava le lamba misy style tsy haiko magnagany regny fa le raha zany matetika za mampanjaitra lamba fogna fa tsy de efa misy tailleur spécial anao zany? Efa misy mpanjaitra mihitsy karahan'izay. Fa bon d'accord. Anao zao raha amezanao note 20 sur 20 no tegna artiste, firy sur 20 note amezanao anao tompony? Za tompony karaha za alokany za tsy mandinika tsara ataoko hoe efa na mbola tsy nahazo moyenne zany. Aloha atao karaha zany satria za zany nenamoka olona zany efa mahita anah hoe Kevin efa malaza be zao nefa avy aminazy zany mbola tsy mahafapo nahy mihitsy satria za zany miezaka ho lasa plus haut fogna jusqu'en farany karahan'izay. D'accord. Taiza fitarifany akaran'ny Kevin sehatra hatreto? Hatreto presque ilaka karano hira Yousse regny de Tamatavy de Mananara Hoavy Tsoela de Fenerive Full Point de koatran'izay
mandinika za fa maro moka zany izy de tsy vitadidy loatra. Kevin, misy fotoana akory tona magnano entraînement ny feonao tompony hoe sa hoe le fotoana hiditra studio fa nafa ouais sa hoe mba misy entraînement kely ataonao isika maraindraigny na misy raha hely tandremanao ny feo ohatra. Tegna marina zany. Za aloha depuis za taprès G5 igny de nikotrana fogna za satria maro be zany expérience azonay takagny hoe karahan'izao fitezagna feo jiaby zany tegna za tegna mitandrina be zany za amina feo satria za tsy hoe tsara feo za fa plutôt mahay mihira kokoa de miezaka ho tsara feo de igny zany mila fitandrenana be hoe du genre classé karakaraha hoe pistache satria za tia aigu zay koa fa mihira de mitandrina feo misy entraînement mihira fogna an-tragno koa na hira ambony be regny hiraigna aby na tratra na tsy tratra fa essayegna hiraigna fo magnino hoe izy tratran'olona de n-tegna tsy atratra karahan'izay zany nena. Ianao zay fanao katraka samby miaraka amin'ny famille sa mbola magnano koloka? Za mbola miaraka amin'ny famille ka. Miaraka amin'ny famille, d'accord. Karakory ary ny programme ny Kevin ato ato? Programme patopato fa jusqu'à décembre angambany manomboka mois de mars karahan'igny Tamatavy, Mananara, Hoavy regny faritra Sambava regny misy nagnantso take fa mbola tsy tegna confirmé tsara de mois de mai Tamatavy, mois d'avril marina Paka io Paka zay mijanona Pangalana de agnelagnelany ngambony mbola tsy de misy raha tsara fa décembre aloha hatreto confirmé koa misy bal des anciens zay efa vita contrat mihitsy ataoko le 20 décembre angamba izy igny karahan'izay programme koa. D'accord, manakory fahitanao ny émission ça se dit bien ty aminao manokana? Fahitako an'le émission aloha ça va nareo mahay mandray tsara olona jiaby de le émission koa efa mivelatra zany efa artiste manandanja be aby jiaby de toisy fa ça va nareo. Afasanao ary hoan'ny mpankafy na ny mbola tsy mankafy anao sy ny fagnampagnantenanao olo any rehetrarehetra amin'ity taona ty. Ya hoiziko amina phrase kely ngia de Kevin mbola ty fogna fogna agname soa tsara agname show anare agname ela sentimentale ho anare jiaby de vonona karakaran'igny fogna feeling-atsika mafana de mandeha sentimentale kely mafana de mampagnantegna anare za fa tsy handisy fanantenanare jiaby trangagnavaka ty. D'accord. Tapitra atreo ny fandaharantsika tamin'ity androandroany ty ataoko fa ny nagnampy atsika nafantarana ity mpanakanto isondrotra ary ho anana lazany atroato ty tsy zany fa Kevin avy amin'ny faritra Tamatavy igny zanakiny faritra Sava tonga eto amin'ity émission ty nagnampara momba azy sy ny zavatra tianao atao ka isaorantsika izy na ekiny vahita amin'ity plateau ty magname veloma mamandrapitafagna roa zahay amin'ny herigneno toy zao koa zay tondra artiste hafa izay ankafizitsika ary eto fambarana koa isaorana hatrany ny boutique Justine Tsaralamba miaraka amin'ny fiara directeur Madagasikara zay tsy mitsatra manohy ny fandarantsika veloma tompoka.